Niye jata ojo friwade to kuma teto. Na ndio moi tukatiria mirongo na inya. Bamire na ligenji. Leo tukwenda kwera ligenji tukagoa goe. Kwera moto wito era gode gogare ikio. Nige gotira yurageta kiaga. Namo kiwaga yuragio neke. Namo kiwaga yuragio ne magoto. Rosho mtonero wega gukira obothe. Kwenda kwera thirikari ino itu. Tondu ndu mageta na tabia ya kunyita ciana citu. Ciana kwa mitandao-ini. Niĩ thomeire wĩra wa ũtaaramu wa mĩtambo. Niwaambia hii maneno ya artificial intelligence, it is here to stay. Na kama mtashika vijana wetu kwa sababu wameposti sijui picha ya mtu amefanya nini, mtashika hao watoto wote muwapeleke jela. Nitaongeza nchi wote walioreko mwanyitasiana shito na mwacioraga na mwatumina waithuĩ tũrĩ matigari ma Ngai. Ngai ndagetikĩra mbegũ yake ĩkĩte. Ngai aromũrathima. Nĩ mwendete Samatta. Ngai ni tatu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Spika wa County Assembly ya Nyandarua. Adwa Samatta wewe ndio mosho. Kuenga. Ndio mwenga. Nyumba idogo na ya MCA wito ukagucokia ngatho. Tukiana thayo haha na twahoya na twakisa tu. Ukwenda kugatiriri. Ihinda rĩrĩ tũgana na mũtongoria witũ, Ligitini Senator Methona atongoria othe arĩa twĩ nao. Na mbeu ya Ngai ĩkaga atĩa? Mũrathime na mũthira mbere na gũikara na Gavana Senator wa Murang'a John Mutu. Tunakataa kunyanyaswa na tunakataa na hatutakubali kabisa. Na sisi kiongozi wetu ni Rigiji. Hata mkimeza wembe mimi nataka niseme kitu kimoja, kwamba sisi kama Wakenya tunajiuliza maswali. Watoto wetu wanashikwa na kuuawa. Pia kazi inarushiwa naibu wa rais wa pili. Hawana heshima. Haya ni mambo ambayo tuliyaona miaka 30 iliyopita wakati wa Moi. Sasa mimi ninashindwa hawa watu kutoka sehemu hiyo, kwa sababu Moi alitunyanyasa. Sasa William Ruto anatunyanyasa. Je, hawa watu kutoka eneo hilo wako na shida gani? Na Wakikuyu tujue ni nini kinawasumbua. Tumenyekana kwa mali yako na siana ciao. Siana ciao itikana kireria mundu. Na nekere kanero ate toya iwera Ngai witũ tũkaiga Mwathani otwohera maĩria maitũ tũreithio twahera matĩkĩatea William Ruto akĩreithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta mĩaka 10 ndanahota gũthikĩrĩria igathigari wao tũmwĩre ciana citũ ithiũthiĩ na mbere kũnyitwo na kũũragwo toro citũ rũngĩruta rigathi wa Gachagua nĩguo kuugĩte tũtigũtiga kũhoya na tũtiragwĩka na hizo ni toko gitira mtongoria mtongoria wa Gachagua muoka tuloka tukamudhikia mwana wotora na motora reidi anaitwa mweomereria kama no leo tena kura tafadhali moya kura moya kabisa Murang'a mweombera utajina pero kwa kati na megona heshimiwa haya bwana ni mtongoraji nimetigera Nashukuru sana. Leo. Wanatoa mkono wa mkono mjitera.